Zdravo svima i dobrodošli u Ljubinu kuhinjicu. Danas pripremam kolačiće za zaljubljene i od sastojaka je potrebno prašak za pecivo, vanilin šećer, bela čokolada, jaje, margarin, crvena prehrambena boja, ekstrakt od vanile, cimet, šećer, brašno i Neskvik ili kakao prah. Trista grama brašna, 100 grama šećera, 2 kašičice praška za pecivo, 1 kesica vanilinog šećera, 1 jaje, 150 grama otopljenog margarina, 1 kašičica cimeta, 2 kašičice Neskvika ili kakao praha. Ekstrakt od vanile. Ostavite testo 1 sat.
Peći u zagrejanoj rerni 10 minuta na 200 stepeni. Prije dekorisanja ostaviti ih da se potpuno ohlade. Rastopljena bela čokolada i kokos. Kada se bela čokolada stegne, umakati u crvenu, koju sam dobila mešavinom bele čokolade i crvene prehrambene boje. A možete umakati i u crnu čokoladu. Najveća sreća u životu je naći nekoga ko vas voli koliko i vi njega i ko je vredan svake vaše pažnje. Marko, volim te.